Najstariji džip kojega sam vozila bio je iz 40. godina, onaj pravi originalni Willys. Willys od kojega je i cijela priča o brendu Jeep krenula za vrijeme Drugoga svjetskog rata. To je povijest za koju sam sigurna da ste čuli ili da znate otprilike tu priču. Jeep se poslije kroz godine istovremeno održao tradicije onoga načela da bude jedan od onih automobila namijenjen beskrajnoj slobodi kretanja, užitku i uživanju u vožnji po različitim podlogama osim asfalta. Međutim, s druge strane, ipak su se prilagođavali trendovima, što se lijepo vidi kroz povijest kada gledate recimo modele iz 70. godina i kasnije. Ja sada stojim pred jednim automobilom koji je poprilična prekretnica i ovo je automobil koji je zapravo zamišljen kako bi odgovorio na one europske zahtjeve, a to su zahtjevi za niskom emisijom ili za nultom emisijom CO2. Ovdje je Jeep Avenger, automobil kojega su moje kolegice iz svjetskog žirija za izbor automobila godine proglasile automobilom godine. Ponio je još koju titulu, oduševio je mnoge, a ja zapravo nisam sigurna hoće li ovo biti jedan od onih džipova koji će me oduševiti ili ću možda biti pomalo razočarana. Inače, jedna stvar koja mi je onako pomalo smiješna je nisu bili baš osobito maštoviti nazivajući ovaj auto Avenger. Inače to znači osvetnik kada ga prevedemo na hrvatski. Osvetnik, mali B SUV segment obiteljskog profila, taman za cure. Jeep koji nema uopće pogona sva 4 kotača, a ime koje ime puno puta se provlačilo kroz povijest automobilske industrije i kod različitih drugih proizvođača. Detalj možda koji nije bitan, ali eto, zapao mi je za oko. Kad sam ovdje, prokomentirat ću još nešto. S obzirom da je namjena ovoga automobila da se češće vozi po gradu nego po terenu, on je posebno sročen sa još nekim detaljima. Tu su se malo poigrali ljudi iz Stellantisa. Stavili su mu jedan poseban premaz posvuda okolo na ove dijelove koji često stradaju u gradskoj gužvi, u prometu, ogrebete auto, neko vas trkne i slično. Taj posebni premaz, ta smola trebala bi spriječiti veće štete i trebala bi donijeti značajne uštede kod održavanja automobila. Također, jedan dio koji se ovoga časa ne vidi, a to je dosta visoka udaljenost od tla, bez obzira što je baterija koju usput budi rečeno proizvodi Stellantis smještena dole u podnicu, znači ispod prednjih istražnih sjedala, ispod središnjega tunela. To ovome automobilu naravno daje i prilično dobre vozne osobine, tu stabilnost koju uvijek uz nisko težište nekako vežemo. Dobar je preko ležećih policajaca jer leži na dosta mesnatim gumama, pa eto, taj dio o udobnosti ne treba vas previše brinuti. Tu je zapravo čak i puno bolji od nekih drugih električnih automobila ovoga profila koje smo imali priliku testirati. Karakterističan grill, dakle onih 7 komada sa svjetlima, to je taj zaštitni znak kojega pronalazimo po cijelom autu i ovoga puta i u Jeepu Avengeru je zanimljivo tražiti gdje su sve pronašli mjesta za smjestiti taj karakteristični znak Jeepovoga dizajna u interijeru, u eksterijeru, a kada pogledamo auto straga onda će u oči upasti još nešto. To je ovaj sada stilizirani X. Znači onaj X, sjećate se na Jeepu Renegadeu, sada je dobio malo drugačiji oblik, vidi ga se ovdje lijepo kroz svjetla, a vidi ga se također na raznim drugim detaljima unutar samoga automobila. Naravno da je ovaj automobil električni, govori ova posebna oznaka, plava oznaka E. Lansirna boja Jeepa Avengera je inače ta žuta boja, auto stvarno izgleda atraktivno u toj boji, baš mi je žao da ovaj testni zapravo nije takav, ali evo žutu boju smo pronašli ovdje u interijeru na kokpitu.
Tom žutom je uspješno zamaskirana činjenica da se radi o prilično jeftinoj plastici i da se radi o interijeru koji će možda za ljubitelje džipa biti po nekim detaljima i razočaravajući, jer ćete prepoznati Stellantis, Peugeot, Opel i slične modele po prekidačima i tako dalje. Ali ono što mi se sviđa su džipova sjedala koja su uz to i dobro profilirana i ovdje su presvučena u neku kombinaciju i čak je dobra i kombinacija boja. A sviđa mi se još jedan detalj, znači ponovno se koristi maskirni uzorak. Evo ovaj ovdje poklopac ovoga središnjega pretinca. Ovo je nešto što će vas podsjetiti na one nosače za iPad. Evo, magnetizirani, možete ovako preklapati kako god želite. Već sam spomenula da je ovo džip koji nema pogona sva 4 kotača, ali imate Terrain Select, odnosno klasičan selektor kojega već od prije znamo iz Stellantisa. Evo ovdje možete vrlo jednostavno mijenjati modove rada. Mod znači sport, normal, pjesak, blato. Znate već kako to funkcionira. Ekrani su dosta onako skromni, barem što se tiče te grafike to bi sve skupa moglo biti puno bolje. Ali opet tu je Uconnect, tu je i mogućnost glasovne komunikacije, tu je i mogućnost da komunicirate s autom preko aplikacije, ali ono što je puno važnije da vam zapravo čitava ta priča funkcionira na način da kada se vozite sa tim autom da možete vrlo jednostavno doći do informacija o ruti, navigaciji, o najbližim stanicama za punjenje automobila, jer to je kod električara svakako presudno. Ono što mi se jako ne sviđa i ne znam iskreno kako bi to funkcioniralo da vozim ovaj auto na duži period, ovako na kraći period nikako se nisam mogla s ovim tu dogovoriti. Znači prebacujete, ovo je zapravo mijenjač, odnosno izmjenjivač, parking, reverse, neutral i drive, odnosno ova B pozicija koja služi za iskorištavanje, rekuperaciju energije. Ono što mi se ne sviđa to je taj osjećaj dosta jeftine plastike po automobilu koji je opet zamaskiran sa tim nekim detaljima, ambijentalno rasvjetom i slično kako se to već danas kod električnih automobila radi. Mora se staviti puno opreme, ovaj auto stiže sa 3 nivoa, inače različita opremanja i a vi ćete naravno odabrati onaj koji vam najbolje odgovara. Jeep Avenger poput svih električnih automobila kreće u karakterističnoj tišini. Ako malo žešće pritisnete papučicu gasa, ono i poskočit će, opet karakteristično. Dobar je ugođaj u samom automobilu za vrijeme vožnje, jer električni pogon kojega ovaj auto ima je prilično zanimljiv. 400-voltni elektromotor, izmjenjivač brzine i baterija od 54 kWh. To je baterija proizvedena u Stellantisu, litij-ionska, koja ovome autu omogućuje da ostvari zapravo i prilično dobar doseg. Sad taj doseg naravno ovisi o tome kako ste se vozili prethodno, koliko ste bili uspješni u šparanju energije, jeste li se prebacivali u ove štedljive modove rada i slično. U svakom slučaju nama je dopao šaka auto koji kada bismo ga napunili do kraja bi pokazivao nešto malo manje od 400 km dosega. Inače Stellantis komunicira tih 400 na otvorenoj cesti, a čak i preko 500 u gradskim uvjetima. Znači za to se ipak trebate nešto duže voziti i onda to uzeti kao nekakvu realnu brojku. To je naravno sve skupa u ljetnim uvjetima vožnje. Po zimi bi ta situacija će vjerojatno biti nešto malo drugačija. Potrošnja nas je oduševila, stvarno se može voziti jako štedljivo u gradskim uvjetima, stani kreni, on troši nekih 11 kW, nešto malo preko 11 kW, to je stvarno fantastično niska potrošnja, čak i ovako na snimanju nismo previše visoko podignuli potrošnju, ali opet kažem, morate se voziti nešto duže kako bi ta potrošnja bila što realnija. Ali dobro je,
dobro su to odradili, auto ima i dovoljno momenta, jako lijepo ubrzava, može relativno brzo potegnuti pa ćete bez problema s njim i putovati, a ne samo kretati se po ograničenjima u gradskim uvjetima. Udoban je, komforan je, ima dovoljno tih sitnica po automobilu koje će se dopasti onima koji padaju na gadgetarije i u tom smislu Jeep je to dobro odradio, odnosno Stellantis. U času dok ovo snimam i dalje ne znam hoće li biti poticaja za kupnju električnih automobila, koliki će biti i tako dalje, ali ono što znam je kako izgleda cjenik za Jeepa Avengera. Spomenula sam 3 su razine opremanja, najjeftiniji vas stoji nekakvi 40.900 eura, dakle 41.000. Ovaj kako ga mi vozimo najopremljeniji je nekakvih 47.000 eura. Ako i bude poticaja, ako se to spusti na ispod 40, mnogima će se to možda učiniti kao zgodna prilika da uđu u svijet električne mobilnosti. Ja na kraju moram zaključiti da što se mene tiče, zgodan je taj mali Jeep, ali nekako oni stari su mi ipak više srcu prirasli.